Svet sporta. A sada ćemo prisustvovati najvećem događaju u svetu sporta. Pobednik ovog susreta bit će proglašen najvećim atletičarem sveta. A dvojica finalista koji se bore za ovu titulu su Tom i Jerry. Naši takmičari spremaju se za prvi susret u tenisu. Dok Jerry čeka na loptu, Tom servira. Tom igra više nego odlično, dok Jerry u ovom prvom setu ide malo teže. Publika napregnuto prati Toma koji se sprema da izvede svoj topovski udarac. Sljedeća disciplina je skok s motkom. Jerry je zamolio da se prečka digne na 15 metara. Ako je preskoči, potući će Tomov rekord. Uspeo je. Izgleda da Tomu danas neće biti baš mnogo lako. Kung Fu se prvi put igra na ovom terenu, a i Tom i Jerry su pravi majstori ove veštine. Znači, bit će veoma uzbudljivo. Tom počinje levom, zatim tu i njegova desnica, Jerry ga hvata, Tomov zahvat obedi levom stranom. Jerry je sateran do konopca, Tom si dalje ljulja, leva, desna, još jedna leva, Jerry se odlično brani, Tom si dalje otkriva, Jerry ide prema njemu prvo levo pa desno. Sve snažnije idu jedan na drugog prosto kao da su pobestali, Jerry je pobednik Kung Fu-a meča. Jerry je pobednik. A sada velika trka na 100 metara. Tom bi ovdje mogao da stigne Jerry-a. Jerry se potiže, evo znaka da zauzmu svoje mesta. Na svoje mesta, spremite se. Jerry je stigao 10 sekundi ranije. Evo pravog uzbuđenja. Trka na 200 metara u slobodnom stilu između dva ravnopravna protivnika. Tom konačno ima više šanse u takmičenju u dizanju tegova. Jerry će ovdje morati dobro da se pomuči. A sad Tom. Kakvo samopouzdanje, kakva poza, kakva snaga. Kakva nesreća. Jerry je spreman za skok u dalj. Mnogo zavisi od ovog skoka. Evo, pošao je. Ovo je veliki skok. Jerry je uspeo da skoči 45 santimetara. Tom se približava startnoj liniji, podiže se i spreman je za skok. Tom zaista dobio u brzini. Ovo bi mogao da bude novi svetski rekord.
Ovo je 18. rupa. Rezultat je tesan i sad se Jerry sprema da udari loptu. Izvrstan udarac. Lopta je na zelenom i kotrlja se, pa se zaustavlja nedaleko od rupe. Ovo je vrlo važan udarac za Toma. Da li će uspeti? Izvrstan udarac! Jerry pobeđuje i u ovom takmičenju. Bacanje diska je posljednje takmičenje dana. Ovo je Tomova jedina prilika da se izjednači. Ako ne uspe, izgubit će sve. Jerry se sprema i baca. Izgleda da će rezultat biti nerešen. Tomu neće biti teško da prebaci Jerryjevih 30 santimetara. A sada posljednje vesti iz sporta. Mada je takmičenje trebalo već davno da se završi, Tom još nije završio posljednji meč i ne može se ni reći kada će se to dogoditi. Vaša sportska redakcija oprašta se od vas i želi laku noć Jerryu i laku noć Tomu.